Gloria al Señor, aleluya, Padre, te adoramos, gracias, Señor. Por aquí con el pastor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Hermosa palabra de Juan, capítulo 1. Alors, nous vivons ensemble dans Jean, chapitre 1er. Soyez là. Juan, capítulo 1. Jean, chapitre 1er. ¿Cuándo te quiero ver noche? Bien inglés te quiero ver noche. Juan, capítulo 1. Jean, chapitre 1er. Nos está esperando Cristo Jesús. Amén. Jésus-Christ. Estamos esperando al Señor Jesucristo Seigneur Jésus-Christ. que viene a buscar a su iglesia. La venue chercher l'église. Alabanza al Señor. Cuando el bus de la iglesia llega, Dès que le bus de l'église est arrivé, usted no está listo. si vous pas prêt, Charles, espera. dis Charles, faut que tu t'en Y Charles, espera un momento, no. Et puis Charles était dans le moment. Amén. Pero cuando la trompeta suena, Dès que le trompette sonne, nadie puede decir, il va crier. Ángel, espera. Il va dire Jean, j'aurais tellement été tellement. Nos vamos, hay que estar listos. Allez, on est prêt. Juan capítulo 1, versículo 14. Jean, chapitre 1er, verset 14. Va a estar contento en esta noche. Attention, Juan capítulo 1, versículo 14. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabanza al Señor, Cristo vive. Jesús ¿Estamos vive. listos? Gloria a Jesús. Amén. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. nous parlons de notre papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Jean chapitre 1er, verset 14. Parole là, tout le monde, il devait nous vivre dans le temps. Il mène yon la vie qui te conforme net avec vérité, avec remet dans tout quel. Nous pouvoir li, c'est de pouvoir bon Dieu papa te bail seul petit lia. Vamos a orar, hermanos. À nous prier frère Samuel. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Comme j'ai levé mes mains. Pide a Dios que te bendice en esta noche. Mande bon Dieu pour le bénir moi soin. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos. Te adoramos, Dios, te adoramos en esta noche. Alzamos tu nombre santo, Dios mío, Jehová. Dios grande, Dios poderoso, Dios maravilloso. Tú sabes cuánto te amamos, Padre. Tú sabes cuánto deseamos tu gloria. Tú sabes cuánto deseamos recibir palabras de usted. Tú sabes cuánto deseamos que tú nos toques, que tú nos llenes, que tú nos sanes. Tú sabes cuánto deseamos que tú rompes toda cadena y atadura. Tú sabes el deseo de nuestro corazón de alcanzar el cielo, Padre. Aquí estamos en esta noche, Jehová. Mira cada corazón en este lugar, Padre. Habla nuestras vidas. Habla mi vida, iglesia. Dile al Señor, habla mi vida, Jehová. Habla mi corazón. Necesito una palabra. Necesito un toque tuyo. Necesito fuego. Necesito llenura. Necesito poder, Jehová. Necesito un milagro en mi vida. Necesito un milagro en mi ser. Que tu gloria descienda sobre nuestras vidas. Que tu gloria descienda ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Habla a tu iglesia. Habla a tu pueblo. Habla a cada uno que lo está escuchando por estos medios, Padre. Y glorifícate. La honra y la gloria es solo para usted, papá. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentar, Nous allons chuter ensemble avec Seigneur. pero sigue alabando a tu Mais Dios. continuez à adorer, louer bon Dieu là. Amén. En medio del mensaje, Maintenant, un message là. las trompetas pueden sonar. Trompette est capable de sonner. ¿Y cuántos están listos? Combien de monde est prêt là? Amén, la mayoría, aleluya. Majorité. Qué bueno. Qui vous aille? Estamos en el Evangelio de San Juan, Nous avons le livre l'Évangile de Saint-Jean. un precioso evangelio. Ils ont l'Évangile précieux. Amén, hermanos. Sabemos que Jesús vino primeramente para los judíos, Nous connaissons Jésus venu premièrement pour les Juifs, pero en el versículo 13, mais le verset 13 là, él dice que todos los que son engendrados por Dios il dit tout le monde, il
fait par bon Dieu, amén, todos los que son nacidos de Dios, tout le monde qui est né par Dieu, y dice allí, no de voluntad de sangre, mais qui pas sorti parmi les hommes, entonces, no de sangre ni de voluntad de carne. ni qui pas fait sur la terre. ¿Qué hace Jesús allí? Qui ça Jésus fait là? Está diciendo, La dit, no solamente los judíos, non seulement juif, yo, no solamente los hijos de Abraham, non seulement petit d'Abraham, yo, pero todos aquellos que son nacidos de voluntad de mais Dios, tout le monde qui fait selon la volonté de bon Dieu. del Espíritu Santo, De cet esprit. abriendo así el Evangelio para todo el mundo. C'est comme ça l'évangile ouvert pour tout le monde. Amén, hermanos. En el 14 dice, Le 14 là, il dit, y aquel verbo fue hecho carne. il dit, parole là, tourne monde. Esa palabra, Parole ça, Jesucristo, Jésus-Christ, que existía en el principio, qui était existé dans le commencement, que existía antes del principio. qui était existé avant le commencement. Esa palabra, Parole ça, esa palabra poderosa, parole pouvoir ça, se ha hecho il carne. dit tout le monde. Amén. Y habitó entre Il nosotros. vient de vivre dans le temps. Dios siempre quiso habitar en medio de su Bon pueblo. Dieu toujours voulait habiter dans le peuple. En el tiempo de la ley, Dans le temps la loi, construyeron un tabernáculo, il a construit un tabernacle. una casa para Dios habitar. Il y a un caille pour bon Dieu habiter là-dedans. Y ese tabernáculo se construyó en medio del pueblo. Le tabernacle ça a été construit dans le temps peuple là. Amén. 3 tribus a la izquierda, 3 branches ou bien 3 tribus dans la main gauche, 3 tribus a la derecha, 3 tribus dans la main droite, 3 tribus al norte, 3 tribus dans le nord, 3 tribus al sur. 3 tribus dans le sud. Sur está allá. Está allá. ¿Qué son? Jesús en el medio de Et puis ellos. Jésus même dans le milieu. El tabernáculo en medio de Le ellos. tabernacle dans le milieu. Y esa nube descendía sobre el tabernáculo. Le nuage ça descend sur le tabernacle là. Amén, hermanos. Pero cuando llegó el tiempo, Mais dès que le moment arrivé, el tiempo profetizado, le aleluya, prophétisé, esta palabra se ha hecho carne. parole ça tout le monde. Y dice ahí, Il dit là, en el versículo verset 14, 14 là, y habitó entre nosotros. et puis il vient vivre dans le milieu. Porque siempre era la voluntad de Dios C'est toujours volonté bon Dieu de habitar entre el ser humano. pour l'habiter dans le milieu du monde. Cuando creó Adán y Eva, Laquelle créé Adam et Ève, la Biblia nos dice en Génesis la Bible dit nous ça dans que Genèse, todos los días Dios descendía bon Dieu qu'on descend chaque jour para comunicar con pour ellos. communiquer avec eux. Amén, hermanos. Dios todos los días Bon Dieu, chaque jour, quiere comunicar con il usted. veut communiquer avec eux. Alabanza al Señor. ¿Usted cree eso? Pourquoi ça? Todos los días Dios quiere conversar con usted. Chaque jour, bon Dieu veut parler avec eux. Todos los días Dios quiere tocar a usted. Chaque jour, bon Dieu veut toucher au même. ¿Usted cree Pourquoi ça? que todos los días usted puede sentir el fuego de Dios? Et chaque jour, c'est qu'il fait bon Dieu. Moisés, Moïse, bajo el pacto antiguo, en bas contrat ancien, amén, hermanos, brillaba todos los días. il brillait chaque jour. De tal manera que él tenía que poner un velo, De une façon de mettre un voile amén, delante de su rostro, devant face lui. porque brillaba de la gloria de Dios. Il brille avec gloire bon Dieu. Y así Dios quiere nosotros también, C'est pour ça qu'on est vrai pour nous tous. lleno de él. Pour nous plaire avec elle. Él mismo vino, Lui-même, il est se fini. ha hecho carne Il fait de tout le monde. y habitó entre nosotros. Et puis il est habité dans le milieu. Y aún está entre Chose nosotros. pour dire dans le milieu. Él dijo, voy, Il dit, je vais aller, pero no os dejaré je ne vais huérfanos. pas quitter le plus contre nous. Yo voy, Je vais aller, pero mandaré un otro je consolador vais faire l'autre sur la para terre. estar con nosotros. Pour ensemble avec El nous. Espíritu Santo está aquí en esta Nous ciudad. là, en soi. Donde el Espíritu Santo está, Jesús está también. Jésus-Christ là tombé. Jesús está aquí. Jésus là tout. ¿Cuál es tu necesidad? Qui c'est qui nécessite? ¿Qué necesitas en esta Qui noche? nécessite au bien soi? ¿Qué necesitas en tu vida en esta Qui noche? c'est qui dans la relation nécessite? El Rey de Reyes está aquí. Roi de roi est là. El Verbo hecho carne está aquí. Et monde qui tout le monde El est que là. da vida está aquí. Monde qui va la vie est là. Se necesita sanidad. Monsieur guérison? Él es médico de médicos. C'est lui-même, c'est tout docteur. Si necesitas paz, Si tu veux la paix, en Cristo hay paz. Jésus-Christ est la paix. Alabanza al Señor. Todo lo que necesitas Tout ça, on a besoin. está aquí presente en esta noche. Su presencia está aquí. C'est ici. El Señor está aquí. El Hijo del Hombre está aquí. Es el hombre de la gloria. Amén, hermanos. Y dice ahí, Il dit là. y vimos su Et gloria. puis nous, gloire. Gloria como el unigénito del Padre, Gloire, c'est le petit papa. lleno de gracia Plein de grâce, y de verdad. de vérité. Versículo 15. Verset 15. Juan dio testimonio de él. Jean va être témoignage de lui-même. Amén.
Amen. Apóstol Juan está escribiendo este evangelio. Apôtre Jean écrit l'évangile ça. Amén. Pero el Juan que se dice aquí Mais Jean il dit là, es Juan Bautista, c'est Jean-Baptiste. no el apóstol, C'est pas apôtre là. el primo de Jesús. Cousin Jésus-Christ. Ustedes recuerdan cuando María estaba embarazada, Vous songez que dès que Marie il était en pleine enceinte, visitó a su prima, il était visité, cousine était visité, que se llamaba, creo que Elizabeth, ¿o no? Elisabeth. Amén. Y Elizabeth estaba embarazada, Il était enceinte. ya 6 meses 6 mois déjà. de embarazo. Il était enceinte. Juan tiene 6 meses más grande que Jesús. Jean était 6 mois plus grand que Jésus. Amén, hermanos. Y aquí Jesús era feto, Et même si Jésus était un germe, era Dios. c'était bon Dieu. Alabanza al Señor. Y cuando María saludó a Et Elizabeth, bien que Marie lui saluait, Elisabeth. alabanza al Señor. Jesús ahí dentro Jésus en enfant là. llenó a Juan dentro del vientre. Et Jean en enfant là. Alabanza al Señor. Pero alabar al Señor. Amén. Cuando le saludó, Dès qu'il saluait, la presencia descendió sobre su vida. Y ese Jesús está aquí en esta noche. Y ese Jesús te quiere tocar en esta noche. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Dile, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Es su nombre. Aleluya. 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 Esto usted necesita sentir. C'est ça que moi je sentis. Un toque de la presencia de Dios. Cambiará tu vida. Cambiará tu ser. Te da ánimo. Te da deseo para orar, para buscar a Dios. Dios, visítanos en esta noche. A su nombre la gloria. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En la escuela, Et puis dans l'école, cuando la maestra hace una pregunta là que maîtresse a bien passé la y usted se la contesta, Qu'on réponse là. dice, yo, maestra, yo. Moi-même, moi-même. Amén, hermano, no. Los jóvenes, Génial. cuando usted sabe la contesta, Là que je me réponse là. ek. Moi-même. Yo. Moi-même. Amén. Amen. Esta noche el maestro está aquí. Il El est là. rey de reyes está aquí. Ici. Dile, Dis ça. yo quiero. Aquí está. Dale la oportunidad de la Isaia. A su nombre, gloria. Recibe iglesia. Recibe unción en esta noche. Recibe poder en esta noche. A su nombre, la gloria. Aleluya. Alléluia. Aleluya. No hay que cambiar el evangelio. Je cherche l'évangile. No hay que cambiar la palabra. Vous cherchez parole. No hay que cambiar nuestra manera de vestir. Cherchez Jean habillé. Hay que esperar hasta que llegue la gloria de Dios. Jusqu'à ce que le peuple se descende. A su nombre la gloria. 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 Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios en esta noche. Adora, iglesia, adora su gloria. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Alabanza al Señor. Alabanza a su nombre. Alabanza al Señor. Cristo vive. Cristo vive. Jésus vivant. Busca usted la gloria de Dios. Cherchez son bon Dieu. No te preocupes por los demás. Pas besoin d'inquiéter avec pression. No mengues en tu fe. Pas descendre la foi. Espera en Dios. C'est un bon Dieu. No preocupes con tu hijo. Pas inquiéter la vie. No preocupes con tu hija. Pas inquiéter la petite fille. Ámalos. Révèle. Espera en Dios. C'est un bon Dieu. Cuando llegue esa unción, Dès que aussi ça no hay vient, nadie que puede resistir esa unción. personne ne va résister No devant hay ça. nadie que puede resistir ese poder. Personne ne va résister devant ça. Sea quien sea. Et quelque chose ne peut pas No mourir. importa cuán duro puede ser su corazón. Ne sait pas qu'elle va dire. Cuando Dios toca, Dès que bon Dieu touche, rompe cadenas, casse chaîne. rompe ataduras, rompe ligaduras. Sigue esperando en Dios. Il est éternel dans mon Dieu. A su nombre. Cristo vive. Jésus vivant. Juan dio testimonio de él. Jean parle
parler de lui-même, il va témoigner de lui-même. Amén. Juan testificaba de quién, Je hermano. vais témoigner de qui est-ce? ¿De quién testificaba Juan? De qui est-ce que je te parle De là? Jesús. De Jésus. Y aún Jesús no estaba Et ahí. même là, que Jésus n'est pas là, Pero el que llamó a Juan mais mon qui est déjà, le contó de Jesús, il racontait de Jésus, del Mesías. le Messie. Y Juan creyó ese Je mensaje te connais le message ça. y predicó de Et Jesús. puis il prêchait de Jésus. Dio testimonio. Il va témoignage. Viene uno. Quelqu'un a fini. Viene el Rey de Reyes. Allez, on va Viene finir. el Señor de Le Señores. Seigneur a fini. Viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Le péché du monde a fini. A su nombre. Juan dio testimonio de él Jean va témoignage de Jésus. y clamó diciendo: Et puis il dit, este es de quien yo decía, même on t'a parlé de moi. el que viene después de mí. La vie après moi. Escuche bien lo que Juan dice. C'était bien ça, gentil. El que viene después de mí. La vie après moi. Alabanza del Señor. Es antes de mí. Mais il y a plus pouvoir passer. Alabanza del Señor. Porque era primero que yo. Parce qu'il était là avant moi. Juan era más, 6 meses más viejo que Jesús. J'étais que 6 mois plus grand que Jésus. Amén. Pero Jesús era su Dios. Mais Jésus était bon Dieu. Y él lo sabe. Il te connaît. Era antes que yo. Il était avant moi. Era primero que yo. Il était avant moi. Alabanza, él viene atrás. Il est venu après moi. Porque de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Nous tous nous recevons par nous, dans toute quantité bien liée, libre nous faveur sur faveur. Gracia sobre gracia. Faveur sur faveur. Alabanza al Señor. Pues la ley Eh bien, la loi, por medio de Moisés fue dada. par moyen de Moïse, libre. Pero la gracia y la verdad Mais la grâce, mais faveur, vérité, vinieron por medio de est Jesucristo. venue par moyen de Jésus-Christ. Moisés dio la ley, Moïse va la loi. pero la ley mostraba el futuro. Mais la loi montrait dans le futur. La ley mostraba a La Jesús. loi montrait Jésus. Alabanza al Señor. Pero la gracia Mais grâce là, y la verdad vérité, vinieron por medio de c'est Jesús. fini par moyen de Jésus. No estamos más bajo ley, Nous pas en bas loi encore. estamos bajo gracia, En bas de la grâce. bajo la gracia de En Dios, bas de la grâce, mon Dieu. bajo el favor de Dios. En bas de faveur, mon Dieu. Por eso es fácil salvarse, C'est facile pour sauver. es fácil entrar al cielo, Facile pour entrer dans le ciel. porque la gracia de Dios está aquí Parce que grâce, mon Dieu, là, para ayudar a usted pour l'aider ou même, a servir a Dios. servir mon Dieu. La Biblia Et dice la Bible dit, en Isaías, dans Isaïe, no sé dónde, on est qui côté? hermana Israel no lo sabe, alabanza al Señor, que dice que llegará un tiempo, Elle dit, va arriver en l'air, amén, tiempo de la gracia, dans la grâce. que todos pueden caminar en el camino de Dios. Et tout le monde va marcher dans le chemin, mon Dieu. Y dice, Et puis il dit, aunque torpe que sea, même si tout j'ai été péché, puede ser el más bobo de este mundo, qui pire garé dans le monde, ça, no se puede perder en este camino. perdu le chemin, ça. Es una buena gloria, es un camino para C'est todos, un chemin pour tout le monde. para rico y pobre, Riche, pauvre, sabio y no sabio, moi qui ai l'esprit, mais pas qui l'esprit. negro y blanco, Noir, bien blanc, mujer y hombre, garçon, es para todos, tout le monde. para todos. Jesús es para todos, C'était pour tout le monde. Jesús es para todos, Jesús es para usted también. A su nombre. Gloria a Dios. No puede haber duda en esta noche Pas capable de tout à soi, que Jesús te ama. que Jésus remet. Alabanza al Señor. Él te ama. Il remet Gloria a Dios. Vamos a decir amén. où? On va dire, Es un amén sin por qué. si on amène ça, pour qui ça? Amén. Jesús me ama. Jésus remet moi. Jesús me ama. No digas si me ama por qué. Jesús me Jésus ama. remet pour qui ça? No, te ama. Il remet moi. Por quizá. Pour qui ça? Amén. Jesús te ama. Jésus remet où? Jesús te ama. Jésus remet Ese amén está muy poquito. où? Amen. Petite classe. Gloria a Dios. Jesús te ama, hermana Chamila, te ama. Jésus remet où, c'est Jamila? Maro, Jesús te ama. Jesús te ama. Jésus remet où? Jesús te ama. Jésus remet où? Jesús te ama. Jésus remet où? Que el diablo lo oiga. Et j'ai entendu. Marcos André, Jesús te ama. Et vous savez, Jésus remet où? Amén. Amen. Jesús te ama. Jésus remet. Amen. ¿No? Amen. Jesús te ama. Jésus remet où? Demasiado difícil. Jesús mameu.
Remeu. Amen. Amén. Amen. Jésus remeu. Amen. Jesús te mami. Jésus remember. Masha hopi mes. Pile. Él me ama. Il remember. Yo sé que Él me ama. Il remember. Me perdona cada Il día. pardonne chaque jour. Me habla cada día. Il habla chaque Se jour. me recuye cada día. Il chaque jour. Habla mi conciencia cada día. Me exhorta cada día. Mi Dios me ama. A su nombre. Cristo vive. Jésus vivant. Él nos trajo la gracia Il faut de grâce pour nous. por su sangre. Sans lui. No que la ley era malo, C'est parce que la loi pas bon. pero Dios le gusta ir Mais Jésus, bon Dieu remet aller. de gloria Gloire. en gloria. Gloire. Bajo la ley, En bas la loi. Moisés resplandecía. Moïse éclairé. Bajo la ley, En bas la loi. Elías hizo milagros. Élie fait miracle. Bajo la ley, En bas la loi. se abrió el mar La mer rojo. rouge ouvrit. Bajo la ley, En bas la loi. se abrió el Jordán. Julien l'ouvrit. Bajo la En ley, bas la loi. Eliseo le hizo maravillas. Il s'est fait merveille. Alabanza al Señor. Alléluia. Había gloria bajo la ley. Gloire en bas la loi. Pero Dios dijo, Bon Dieu dit, ahora más gloria. plus gloire. Oh, si la sangre de animales Si sans bêtise, pudo traer gloria, on finit avec gloire. ¿cuánto más gloria? On dit combien de La gloire? sangre del Hijo de Dios. Sans petite pitié. A su nombre. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Isaías 35, Isaïe 35, 35, versículo 8. verset 8. Amén, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado ¿qué? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaïe 35, verset 8, il dit comme ça. Pour aller une belle route passer là, il y a près de route bon Dieu. Moun qui a fait ça qui mal, pas passer dans la route ça. C'est pas seulement pour moun qui marche droit. Oui, pour yo assez. Aucun bagoulou, pas qu'à détourner moun qui suivre chemin ça. Mira lo que dice Isaías 35:8. Regardez que ça dit là 35, 8. Una profecía. Il y a une prophétie. Habrá allí calzada y camino. Il va gagner là un chemin bien tracé. Un camino nuevo. Il y a un chemin neuf. El evangelio. L'évangile là. Está profetizando del evangelio. La prophétie là de l'évangile là. Este camino angosto. Chemin qui est juste là. Alabanza al Señor. Y será llamado camino de santidad. Et puis il va aller chemin sainteté. Es un camino de santidad. C'est un chemin sainteté. Por eso ese camino es C'est angosto. pour ça chemin ça aller juste. Porque Dios dice ser santo como yo soy Parce que mon Dieu santo. dit saint, même chez moi-même moi saint. Camino de santidad. Il y a un chemin de sainteté. No pasará inmundo por Moun él. qui fait ça qui mal, pas passer là-dedans. Hay que aceptar al Señor. Vous acceptez le Seigneur. Hay que reconocer al Vous Señor. reconnaissez le Seigneur. Hay que vivir en santidad Vive dans la sainteté. para caminar por ese camino. Marchez dans la route ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y él dice ahí, Et puis il dit là. no pasará inmundo por él, Moun qui fait ça qui mal, pas passer là-dedans. sino que él mismo estará con ellos. Lui-même, il est ensemble avec eux. El verbo se ha hecho carne. Parce que Jésus lui-même, il était fait de tout le monde. El verbo se ha hecho Et carne tout le monde. y habitó entre Et nosotros. puis il habité dans mi-temps. Amén, hermanos. Amén. El que anduviera en este camino, Qui vient dans chemin ça. ¿cuántos están en este camino? Qui dans chemin ça. ¿Cuántos están en este camino? El que anduviera en este camino, Qui vient dans chemin ça. por torpe que sea, Quel que soit gentil, no se extraviará, il n'est pas perdu. no se Il n'est perderá. pas perdu dans chemin ça. Alabanza al Señor. Tal vez en la escuela usted no pasa las clases, aleluya. Dans l'école, on va pas passer une classe. Eso no es necesario para entrar. Et ça va aller dire,
en este camino. Ça va de pas gagner connaissance pour dans chemin ça. Solamente tienes que creer. C'est seulement besoin de croire. Tener suficientemente para creer. Mais moi suffit pour croire. ¿Cuántos tienen suficientemente en esta noche? Oui, Para creer. Para creer que Jesús es Dios. pourquoi que Jésus c'est bon Dieu? Que Jesús derramó su sangre para nosotros. Jésus versé sang pour nous. Para creer que esa sangre limpia de todo pecado. Pourquoi que ça va nettoyer de tout péché? Para poner la mano del Señor. En Juan 1, 18 dice: Jean 1er verset 18 dit, a Dios nadie le vio jamás. personne n'a jamais bon Dieu. Amén, hermanos. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Les mêmes qui bon Dieu tout, les mêmes qui vivent d'accord avec papa, c'est les mêmes qui fait monde connaît bon Dieu. Amén. Nadie vio a Dios jamás. Personne n'a jamais bon Dieu. Moisés vio solamente un pedazo de la espalda de Dios. Moïse le seulement un petit cal dans le dos bon Dieu. En Éxodo 33 dice la palabra Exode 33 parole a dit que Dios hablaba cara a cara que bon Dieu te parlait face à face con Moisés. avec Moïse. Si Moisés vio un rostro, Si Moïse te voit un figuier, era el rostro de Jesús. c'était figuier Jésus. Amén, hermanos. Porque el Dios Padre, Parce que bon Dieu papa, nadie le puede ver personne n'a qu'à voir elle, y quedar en et vida. puis vous êtes dans la vie. Pero un día Mais un jour, vamos a ver a nuestro papá nous allons voir papa cara a cara. face à face. Cara a cara. Yo anhelo ese día de estar en la presencia de Dios, de ver a mi Dios cara a cara. Bon Dieu papa, face à face. Face à face. Yo anhelo ese día. Ojalá sea ahora. Ojalá sea ahora. Ojalá sea ahora. Las trompetas sonarán y nos vamos de aquí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Suena la trompeta. On peut te sonner, Vamos, vamos. et puis on allait à la vie. Amén. No hay que preocupar qué vestirse. Pas besoin d'inquiéter, on va mettre sur. Los ángeles nos vestirán. Les anges vont mettre la sur. Cuando suena la trompeta, Et donc, tu sonner, estamos así. et puis c'est comme ça. Un ángel los va a vestir. a Dios ellos. va a la vie. Amén, hermanos. Vamos a estar igual vestidos todos. Nous allons même chant, on va habiller, nous tous, même chant. Blanco, brillante, Tout en blanc, bien fino. très fin. Eso se va a quedar. Et ça après, elle était là. Si te gusta mi corbata es para usted, hermano. Sur le micro, mais allez, après, ¿No lo quieres? parlez. ¡Gloria a Dios! ¡Nos vamos, hermano! Un día vamos a ver al Padre cara a cara. Vamos a ver al papá face à face. Cara a cara. Vamos a ver su gloria. Vamos a estar llenos de gloria. Plein avec gloire. Usted no ve cuando Dios derrama un poquito de su poder, Ou pas voilà que bon Dieu descend, un petit crasse dans gloire ali. como nosotros no lo podemos contener. Comment nous ne pouvons pas supporter. Comenzamos a saltar, On commence à sauter, a danzar, on commence à secouer, quedamos cansados, et nous avons des bouquets. porque este cuerpo físico Parce que le corps physique, ça, no on soporta la gloria de ne Dios. peut pas supporter le gloire de Dieu. Amén, hermanos. Por eso nos da un poquito de su On a gloria. un petit crasse dans gloire Le ali. damos un poquito Un así. petit crasse comme ça. Y salimos Et puis corriendo. nous allons pas Le courir. da un poquito de su gloria. Comenzamos a saltar. Pero el rapto de la iglesia, nuestro cuerpo será transformado, será cambiado. Un cuerpo que soporta la gloria de Dios. Y vamos a ver a Dios Et puis nous allons poser cara a cara. face à face. Cara a cara. Alléluia. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos tienen esperanza? Yo quiero ver a Dios. Je vais voir mon Dieu. Amén, hermanos. Alléluia. Alabanza al Señor. 19 dice, 19 l'a dit. este es el testimonio de Juan Bautista. Ça, c'est témoignage Jean-Baptiste. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases, ¿tú quién eres? Les Juifs qui étaient la vie Jérusalem, ils ont envoyé quelques prêtres à quelques monde, Lévi, viennent demander qui monde lié. Ustedes tienen que imaginarse, hermanos, Comme imaginez au frère Seigneur. había 400 años de silencio. Tu as 400 ans silence. 400 años sin una profecía. 400 années sans prophétie. ¿Usted se puede imaginar eso? Vous imaginez ça? Venir a la iglesia y no sentir nada. Venir l'église, pas sentir rien. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios.
Qué terrible, ¿no? Qui terrible. Por eso antes íbamos solamente el fin de año a la iglesia, ¿no? C'est vrai ça, longtemps on allait seulement la fin à l'église. Bendito sea eso, porque es terrible ir a una iglesia Parce que c'est terrible aller dans l'église. y no se siente el poder de Dios. On va sentir le pouvoir de Dieu. Uno no recibe una palabra. On va recevoir une parole. Lo mismo cada día. Même bagarre à chaque jour. Alabanza al Señor, ¿o no, hermano? Todo está muerto. Tout le monde mourit. Y aprendemos los rezos de memoria. Et puis nous apprenons les sur la mémoire. Santa María, Mamá de Dios, pedípanos de C'est le Père, ma bon Dieu, y quedamos vacíos, et puis nous étions vides. vacía. Nous étions vides. Por eso salimos de la iglesia Et ça nous sortit de y l'église. nos metíamos en los Et bares, puis nous entrons dans le bar, en el dans pecado, le péché. en lo mismo. Dans le même bagage. No cambia. Parce qu'il n'y a pas de changement. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Amén. Pero cuando encontramos a Cristo, C'est là que nous rencontrons à Christ, là. a ese Cristo vivo, Jésus-Christ vivant no ça. somos religión. Nous pas religion. El Evangelio no es religión. L'évangile, c'est pas la El religion. Evangelio es poder de Dios. L'évangile, c'est El Evangelio es otra manera de vivir. L'évangile, c'est une autre façon de vivre. Que uno solo puede vivir Nous savons comment vivre. cuando tiene Cristo adentro. La quelqu'un Jésus-Christ dedans. Cuando tiene vida La adentro. quelqu'un la vie dedans. Cuando tiene vida nueva La adentro. quelqu'un ouvre une neuf dedans. Por eso no podemos obligar Nous allons pas forcer. a nuestros hijos Petit a nous, servir a Dios. si vous savez bon Dieu. Lo obligamos a venir a la iglesia, Forcer au fil de pero l'église. servir a Dios no podemos. Servir bon Dieu n'est pas capable. Alabanza al Señor. Ellos tienen que permitir vida entrar. C'est eux-mêmes qui vous permettent la vie d'entrer. Ellos tienen que abrir su corazón Vous allez ouvrir cœur. y dejar la palabra La entrar. parole s'en rentrer. Dejar a Jesucristo Et entrar. Jésus-Christ entrer. Cuando Cristo Et entra, Jésus entrer. cambia, Il change. transforma, nos cambia completamente. Change complètement. A su nombre. Cristo vive. Jésus vivant. Y le preguntaron a Juan quién Il eres pose les gens question. Qui est-ce? y confesó Et puis confesser. y no negó, Il pas nié. sino confesó. Sinon, il parlait de confesser. Yo no soy el Cristo. Moi, pas Christ là. Amén. No es mi poder, C'est pas pouvoir. no es mi unción, C'est pas onction. no son mis manos, C'est pas même. es Dios C'est en bon mí. Dieu dans moi-même. Yo no soy el Cristo. Moi, pas Christ là. Y le preguntaron, Je pose une question. ¿qué pues? Qui ça alors? ¿Eres tú Elías? C'est Élie. Dijo, no soy. Je dis non, moi pas Élie. Moi pas Élie. ¿Eres tú el profeta? C'est prophète là? Él respondió, Il répond no. non. Le dijeron, Laisse aller Dieu. pues ¿quién eres? Qui vous lie même? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Parce que nous avons pour nous porter une réponse par le monde qui veut nous. ¿Qué dices de ti mismo? Qui sont parlés de vous-même? Y dijo, Et bien il dit, yo soy la voz, moi c'est voix. yo soy la Moi voz c'est une voix. de uno que clama en el desierto. Voix, une qui a prélé dans le désert. Enderezad el camino del Señor, Préparez chemin Seigneur. como dijo el profeta Isaías. C'est pour Jean et le prophète Isaïe dit là. Enderezad el camino del Señor. Préparez chemin Seigneur. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Et moun ça qui était dans mi-temps pharisien. Y le preguntaron y le dijeron, Et puis poser question il dit, ¿por qué pues bautizas pour qui ça est bien baptisé si tú no eres el Cristo, si vous pas Jésus-Christ, ni Elías, ni Élie, ni el profeta? ni prophète là? ¿Por qué bautizas? Pour qui ça baptisé moun? Juan le respondió Jean diciendo, répond il dit, yo bautizo con agua, moi baptisé nous dans de l'eau. mas en medio de vosotros está uno. Mais la vie de nous là, il y a un monde. Él ya está. Nous pas connaître là. Era un ser humano. Dice un monde. Jesús era ser humano. Jésus était monde. En medio de vosotros está uno. Dans mi-temps nous là, il y a un monde. Yo bautizo con Nous agua baptisé nous dans de l'eau. para arrepentimiento. Pour repentir. Pero hay uno Mais il y a un que ya está en el mundo. qui est déjà dans le monde là. Está en medio de vosotros. Et dans mi-temps nous, A quien vosotros no conocéis. ça que le monde ne pas connaît. Escucha bien, iglesia. Regardez bien l'église. 27. 27. Este es el que viene después de mí. La vie après moi. Él viene después de mí. La vie après moi. Yo voy Mais adelante allez devant. a abrir camino del Señor. Va ouvrir chemin Seigneur. Enderezar camino del Va Señor. préparer chemin Seigneur. Alabanza al Señor. Él viene después de mí. La vie après moi. El que es antes de mí, Ça qui est avant là. del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La vie après moi, moi pas bon assez pour me démarrer code sabat li. Desatar correa del calzado. Pour me démarrer sabat code sabat li. Eran los esclavos que hacían eso. C'était esclave seulement qui fait ça. Amén. Y Juan dice, Jean dit, no soy digno moi pas bon assez. ni siquiera Même
pour desatar démarrer la correa de sus zapatos. Alabado Dios. Alabanza al Señor, reconociendo al Rey de Il Reyes, t'a fait connaître roi des rois. reconociendo a Jesús. Il t'a fait connaître Jésus. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Tout bagay ça, t'as passé côté y aurait les Béthania, l'autre bord, la rivière Judée, à côté Jean, t'as baptisé. Amén. Escucha, versículo 29. Verset 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Dans demain, Jésus, ouais, Jésus qui t'a venu joindre. Amén, hermanos, aleluya. Él testificaba de Il était qui Cristo, t'a témoigné de Jésus-Christ. uno más poderoso que Lui él. qui a plus pouvoir que moi-même. Alabado No soy Dios. nada. Moi, pas rien. Vine para enderezar su camino. Moi, je viens pour me préparer chemin là. Vine para anunciar que el Mesías Moi, je viene. viens pour annoncer que Messie a venu. Alabanza al Señor. Y al siguiente día, Et puis dans demain, él vio a Jesús. il voit Jésus. Alabanza al Señor. Yo me imagino Moi, imaginez, que se emocionó. il était émotionné. Como usted y yo en esta no estamos Comment emocionados. avec moi, je suis émotionné. Porque Cristo está aquí. Parce que Jésus-Christ là, Está aquí en este il est lugar. là, ici. Alabanza al Señor. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Dans demain, Jean voit Jésus qui t'a venu joindre. Y dijo, Il dit, cuando vio a Jesús, là, moi, Jésus, alzó su voz il est fait voile. y dijo, Il dit, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. mettez-vous tout mon Dieu, quand vous des péchés, monde sur toute la terre. Alabanza al Señor. He aquí el Cordero de Dios Mettez-vous tout mon Dieu, que quita el pecado del mundo. quand finit des péchés sur tout le monde sur la terre. Los judíos Juifs, yo. sacrificaban cordero Vous devez tuer mouton. para recibir perdón Vous devez jouer pardon. bajo la ley. En bas la loi. Pero la ley, la sangre de animales, Mais la loi sans bête, yo, no quita el pecado. pas traiter péché. Por eso dice Romanos Nous 3:21 laissons ça, Romains 13, 3, 21, dit que Dios soportaba que vous devez supporter esos pecados péché ça, yo. porque la sangre de Et animales sans animal, yo, no puede pas limpiar. capable de nettoyer. Por eso todos los que murieron Vous êtes tout ça qui mourir. antes que Jesús derramó su sangre Avant Jésus coulait sang, lui, no iban al il cielo, parle dans le ciel. iban al seno de Il Abraham, va aller dans Abraham. iban al paraíso debajo de Il va la aller dans le tierra. paradis en bas terre. Porque uno no puede entrar al cielo Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le ciel là. con sangre de Avec animales. 100 bêtes. Pero este cordero, Mais dis mouton ça. Jesús, Jésus. este cordero, Mouton ça. he aquí el cordero de Dios Mais mouton mon Dieu. que quita el pecado del mundo. Quand vous des péchés, monde sur toute la terre. Él sí tiene poder para quitar el Il pecado. même il a pouvoir pour nous être péchés. Su sangre es un sangre especial. Sang, c'est un sang spécial. Esa sangre sí puede quitar el pecado Sans del ça, oui, mundo. quand vous êtes péchés le monde. A su nombre. Este es aquel que yo dije, C'est lui-même qui a parlé. después de mí viene un varón, Après moi-même, qui est un cap fini, el cual es antes de mí, que lui-même il était là avant moi. porque era primero que yo. Parce qu'il était là avant. Y escucha bien, T'allez bien. y yo no le conocía. Moi, pas connaître qui m'a lié. Parece que crecieron separados de otro. Là, il est grandi, mais séparé l'un de l'autre. Parece que Juan se levantó en el desierto. Là, il chante élevé dans le désert. No conocía a su primo. Il pas de connaître cousin là. Y yo no le conocía. On pas de connaître qui m'a lié. Más para que fuese manifestado a Le Israel. gars manifesté dans Israël. Por esto vine yo bautizando con agua. Après ça, moi, venu pour me baptiser dans l'eau. Alabanza al Señor. También yo Juan testimonio diciendo, Et j'ai témoigné de lui dire. vi Ouais. al Espíritu que descendía del cielo Mais ouais, l'Esprit bon Dieu a descendu sur le ciel là. como paloma Dans le petit pigeon. y permaneció sobre él. Il était sous tête lui. Amén. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús Jésus bon Dieu descend sur Jésus. y permaneció sobre Et él. puis il était sous tête lui. Alabanza al Señor, que para el Señor. Aleluya. Él vivió y predicó bajo la unción del Espíritu Santo. Il vit, il prêchait en bas onction de l'Esprit bon Dieu. Por eso usted y yo necesitamos la unción del Espíritu Il Santo. est en onction de l'Esprit bon Dieu. Para hacer la obra de Dios Il a fait le travail bon Dieu. se necesita Nous besoin. la llenura del Espíritu Santo. Dimension de l'Esprit bon Dieu. Si Dios te ha llamado, C'est bon Dieu Léo. te tiene que bautizar. Il doit baptiser. El bautismo es para todos. Baptême. El bautismo es para todos. Baptême, c'est pour tout le monde. Pero si Él te ha llamado, Mais s'il est Léo, es necesario. il est nécessaire. Es necesario Nécessaire. estar lleno. Pour plein. Lleno. Plein. Lleno. Plein. Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo, Jésus, pendant que tu es plein, parce que c'est bon Dieu. comenzó su Il ministerio. commence le ministère. A su nombre.
Alabanza al Señor. Glória a Deus. Y dice ahí, Et puis il dit là, y yo no le conocía, laisse ta pas qu'on connaît lui. pero el que me envió a bautizar con agua, Mais monde qui pouvait pas baptiser dans l'eau, aquel me dijo, te dit, ¿quién le mandó a bautizar con agua? qui est-ce qui pouvait baptiser dans l'eau? ¿Quién llamó a Juan Qui Bautista? est-ce qui était les gens pour baptiser? ¿Quién le dio su mandato? Qui est-ce qui était les gens mandat ça? ¿Cuánto? Dios. Jesús. Jésus. Jesús. Jesús. ¿Quién dio Juan el mandato? Qui est-ce qui était les gens mandat? Dice, Il dit, pero el que me envió a bautizar con agua, mais monde qui te voulait baptiser dans l'eau, aquel me dijo, monde qui dit là, sobre quien veas descender el Espíritu les gens c'est ce qu'on te descend, y que permanece sobre él, les gens pour le rester, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. sur terre, mais c'est monde ça qui baptiser avec ce second. Qui ¿Quién le dijo? ça dit? ¿Quién? Qui est-ce qu'il dit? ¿Quién? Jésus. El Padre. Papa. El Padre. Papa. El Padre. Papa. Había el ministerio del Padre en el Antiguo Testamento. Dans l'Ancien Testament, il y a un ministère papa. Después vino el ministerio terrenal de Jesús. Et puis après, il y a le ministère terrestre, Y Jésus-Christ. la gracia es el ministerio del Espíritu Santo. Et puis la grâce, c'est le ministère de l'Esprit. El Padre habló a Juan, Papa parlait à Jean. le llamó, Il relève. le dio un mandato, Il a dit un mandat. le mandó Il faut elle. y le dijo, Il dit, usted va a predicar, il va prêcher. va a anunciar, Il va annoncer. va a enderezar el camino, Il va tracer chemin. porque mi hijo va a venir a la Il y tierra. a pour finir sur terre. Usted va a dar testimonio de mi Il hijo, va témoigner des petits moyens. como nosotros damos testimonio de Jesús, Nous-mêmes, nous pas témoigner de Jésus. nuestro hermano, Le frère noir. nuestro redentor, Rédempteur-nous. nuestro salvador, Sauvez-nous. nuestro Dios. Bon Dieu, nous. Aleluya. Y Dios le dijo a Juan, On est des gens. uno viene después de usted. Venez après vous-même. Alabanza al Señor. Usted va a anunciar de él. Vous pouvez parler de lui-même. Él no lo conocía. Il pas de connaître. Y Dios le dice, On te dit, sobre aquel que el Espíritu Santo desciende. sur terre, nous, nous, c'est ce qu'on dit, descendre Voilà. là. Juan estaba Et pendiente, bien, chante sur Satanti. bautizando, Il a baptisé. a ver si el Espíritu Santo descendía. Vous le voyez sur cette pierre. Bautizando, Il a baptisé. no es el Cristo. C'est pas Jésus-Christ. Bautizando, Baptisé. no es el Cristo. C'est pas Jésus-Christ. Bautizando, Il a baptisé. no es el Cristo. C'est pas Jésus-Christ. Hasta que vio uno, Jusqu'à ce qu'il voie une. hasta que vio uno, aleluya, que era diferente. C'est différent. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre On él. était descendu sur terre. Juan vio el señal que Dios le dio. Jean va signe que vous était pas lire. Yo no lo conocía, On pas te connaître. pero el que me envió a bautizar con Mais agua, monde qui voit mal baptisé dans l'eau, aquel me dijo, monde qui dit là. sobre quien veas descender el Espíritu Les gens avaient ce de descendre. y que permanece sobre Il él, était sur terre. ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Et bien, c'est monde ça qui va baptiser avec cet esprit. Alabanza al Señor. Cuando usted quiere el bautismo con el Espíritu Santo, Là qui ouvre le baptême de cet esprit, Glória a Deus. ¿a quién usted tiene que pedirlo? qui laisse nous besoin de ça? A Jesús. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Amém. C'est Jésus qui baptise avec cet esprit. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Amém. Jésus baptisé avec cet esprit. Si usted quiere un don, Si vous avez besoin d'un don, ¿a quién usted tiene que pedir ese qui regalo? laisse nous besoin de cadeaux ça? Al Espíritu Santo. Saint-Esprit. El Espíritu Santo regala los dones C'est ce qu'on lui fait cadeau don. y dice a quien quiere. Et puis il dit à monde qui voulait. Por eso no es un viento, Tout ça, c'est pas un bien. es Dios. Mais c'est bon Dieu. No es un viento, C'est pas un enfant. es Dios. C'est bon Dieu. Amén. Amen. Y los dones son para todos. Et puis don, c'est pour tout le monde. Alabanza al Señor. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Jésus baptisé avec cet esprit. Jesús llama al ministerio. Jésus relève le ministère. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y vamos a terminar en esta Nous noche. allons terminer ce soir. Y yo le vi Et puis moi, ouais, y he dado testimonio il t'a pas un témoignage. de que este es el Hijo de Dios. Parce qu'il était dit qu'il sait lui-même qui c'est petit de bon Dieu. Para eso nosotros, ¿o no? C'est ça que nous avons. Él vio Lui, ouais, a Jesús. Jésus. Nosotros experienciamos a Jesús en nuestro ser. Nous-mêmes, nous faisons expérience Jésus-Christ dans la vie. Amén, hermanos. Con nuestros ojos Avec espirituales Dieu spirituel, vemos a Cristo. nous voyons Jésus-Christ. Él vio a Jesús Nous físicamente voyons Jésus physiquement. y testificó. Il témoignait Ahí está Jesús. de Jésus. Él bautiza con el Espíritu Santo. Et même quand il a baptisé avec cet esprit,
Cristo vino a vivir en nuestra vida. Jésus vient habiter dans la Y ville. nosotros Nous-mêmes, somos testigos de Cristo. nous sommes témoins de Christ. Que está en nosotros. Parce qu'il habite dans nous. Y damos testimonio Il n'a pas de témoignage de Él. de lui-même. Y yo le vi. Et puis moi, ouais, Y Él daron il testimonio va de témoignage. que este es el Hijo de Dios. C'est lui-même qui est Y mira el 35, hermanos. Regardez à 35 frère. El siguiente día, Dans demain, otra vez estaba Juan l'autre fois, quand c'était Jean, y 12 de sus discípulos. avec 12 disciples. Y mirando a Jesús que andaba por Et ahí, puis, Jésus a passé là. Él dijo, Il dit, cada vez que veía a Jesús, chaque fois qu'il voit Jésus, le reconocía. il te reconnaît. Estaba con sus dos Il y discípulos. avait des disciples. Y Él dijo, Et puis il dit, he aquí el Cordero de Dios. même si mon tour mon Dieu, Y le oyeron hablar los dos discípulos et puis il allait parler des partisans, y siguieron a Jesús. je la suis Jean. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Venga. Aquí estaba Juan el Bautista. Jean-Baptiste là, Yo soy Pedro. c'est Pierre, Y usted es Andrés. Creo que eran los dos. c'est André. Amén. ¿Y Juan, qué Juan dijo? Et Jean, qui ça dit? Ahí está el Cordero. Même si mouton, Ahí está el Hijo de Dios. même petit bon Dieu, Jesús, párate ahí. Jésus, on fait là. Ahí está Jesús. C'est Jésus, Ahí está el Cordero même si mouton, que quita el pecado del mundo. pour te pécher tout le monde. Inmediatamente Juan y Pedro. Immédiatement, Jean avec Pierre, Juan, Pedro y Andrés. André, Gracias, Juan, merci Jean. por todo lo que nos has enseñado. Tout ça va prendre. Pero vamos a Jesús. Mais allons sur Jésus. Vamos a seguir al Maestro. Alabado a Dios. Vamos a ir al Rey de Reyes. Usted está ahí, hermano. Aleluya. On va là, Jean. Dejaron a Juan Et Jean, para seguir a Jesús. suivre Jésus. Y Juan no se puso celoso. Et Jean va faire jaloux. Él predicaba de Jesús. Juan dijo, Jean dit, amén a Dios. allons, Aleluya. Sigue a Jesús. je suis Jésus. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. De él no doy testimonio. Es necesario que ahora yo me guarde. Él tiene que crecer. Yo no doy vida. Él es la vida. Yo no bautismo en Espíritu Santo. Él bautismo en Espíritu Santo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡A su nombre! ¡Cristo vive! Amén, hermanos. Y volvieron a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, Et puis retourné devant Jésus, il est absolu, il dit, amén. Amen. Jesús no les llamó. Et Jésus ne laisse pas de lui. Juan dio testimonio Jean va y témoignage. siguieron a Jesús. Et puis il suit Jésus. ¿O no? ¿O hermanos de Dios? Usted predica a la gente Un testimonio. y siguen a Jesús. Et puis on va suivre Jésus. Alguien me predicó a mí. Et l'autre après, il va chez Me moi. presentó a Jesús. Y yo seguí a Jesús. Aleluya. A su nombre la gloria. Bendito sea el Señor. ¿Qué buscáis? Ça va chercher. Él le dijeron, Et puis on dit, Rabbi, que traducido es maestro. Rabbi, qui veut dire maître, ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? qui côté va habiter? Les dijo, Les yeux. venid y ved. Finirons, nawe. Es un privilegio cuando Dios te llama. C'est un privilège que vous avez. Porque a otros cuando preguntaron a Jesús, Parce que l'autre, il a posé Jésus question. Jesús te seguiré. Jésus, le suivez-vous. ¿Qué contestó Qui Jesús? ça, Jésus répondit? Las horas tienen guaridas Et si soit sur le ciel, y los aves tienen nido. yo pagué niche, yo pagué côté pour poser tête. El hombre Mais petit bon Dieu, no tiene lugar para poner su cabeza. yo pagué côté pour poser tête. Dios no le permitió a ellos Bon Dieu permet yo a seguir a Jesús. de te suivre Jésus. Pero cuando ellos se preguntaron a Jesús, C'est là que vous me posez des questions. ¿dónde moras? Que côté va habiter? Él les dijo, Et bien il dit, venid y ved. finirons. Qué precioso Qui peut essayer? cuando Dios te llama. Les démons de Dieu. Llama a salvación, llama al evangelio, llama al ministerio. Que le ministère. Fueron Et puis on allait, vieron donde moraba yo allais pour te habiter. y se quedaron con él aquel Et día puis on était avec l'après-midi. porque era como la hora 10ª. Parce qu'il était à coup après-midi. Andrés, hermano de Simón Pedro, André frère Simon Pierre, era uno de los que habían oído a Juan et yo dans deux mondes qui étaient dans les stages à Tatia. y habían seguido a Et Jesús. puis on a suivi Jésus. Andrés era el primer discípulo de Juan André est le premier disciple Jean. y después él fue apóstol de Jesús. Et puis après, il vient apôtre Jésus. Este año primero su hermano Simón C'était lui-même en premier frère Pierre Simon. y le dijo, Et puis il dit, hemos hallado al Mesías. nous donnons le Messia. Cuando Andrés encontró al Señor, Là que André rencontre le Seigneur, encontró al il Mesías, rencontre avec Messia. no pudo quedarse quieto. Et après, il bouge jamais. Cuando Cristo entra, Là que Jésus rentre, usted no puede quedar indiferente. on a fait Cambio. Cristo
Cristo penetra, Là que Jésus no pénétrait, importa qué clase de persona es usted, ça va être quelqu'un de mourir. si es introvertido, Si vous êtes un peu si ouvert, es tímido, si on est timide, cuando Cristo là entra, que Jésus rentre, algo acontece. il va y passer. Andrés encontró a Cristo, Il va rencontrer avec Christ. no quedó quieto, Il va rester comme ça. fue Simón, Simón, encontré el Mesías, encontré el Rey de Reyes, Simón, ven, alabanza al Señor. Él fue a buscar a su hermano, a decirle que encontró al Mesías, al Rey de Reyes, al Redentor, que salva a su nombre. Amén, hermanos. Y esto yo primero, hermano Simón, le digo, hemos hallado al Mesías, L'église dit, nous rencontrons avec Messie. que traducido es Qui veut dire, el Cristo, Christ là. y le trajo a Jesús. Et puis, il mène vers Jésus. Qué precioso que nos podemos traer Il précédait que nous vivions almas avec a l'amour. los pies de Jesús. Oh, Jesús, ve eso, Oh, aleluya. Jésus, ouais ça. Son tus gavillas. C'est comme ça que vous joignez. Alabanza al Señor. Y le trajo Jesús. Jésus vient avec vers Y Jésus. mirándole Jesús, Et voilà, Jésus a regardé. Jesús le dijo, Jésus dit, tú eres Simón, mais vous êtes Simon, hijo de Jonás. petit Jonas. Tú serás llamado Cefas, Je pourrais les Stéphane, que quiere decir Pedro. qui veut dire Pierre. Jesús cambió su nombre. Jésus change de nom. Le dio un otro nombre. Il a dit non. Un nombre que Dios te dio. Non, que se va. Cuando vamos al Et cielo, que vous venez celle-là, recibiremos una piedrecita vous blanca. allez faire un dimanche. Blanco habla de victoria. Là, on parle de victoire. Los vencedores. Moun qui guérit. Los vencedores del cielo. Recibirán una piedrecita blanca. Y sobre esa piedra, Souvent ça, un nombre nuevo. Un nombre manchado. Un nombre nuevo. Mi madre me llamó Dios. Aleluya. Pero mi Padre Celestial Céleste là, tiene un nombre nuevo para mí. Ya no más George, aleluya. Ya no más Maculón. Ya no más tanto. Ya no más Joel, aleluya. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Alabanza al Señor. Me imagino en el cielo. imaginez-moi c'est Cuando là. llegamos, Elle nous va arriver. los ángeles repartiendo esas piedrecitas blancas. C'est pareil, tu vas Y yo voir. recibo mi nombre nuevo. C'est pas non, les Vale la pena servir al Señor. Vale la pena sufrir para el Señor. Valió la pena por mis 23 años À 23 ans, de entregar mi vida al Señor. No perdí mi juventud. Aleluya. Perdí mi juventud en Dios, en su obra, a su nombre. Cristo vive. Por eso necesitamos un cuerpo nuevo. nous laissons les gens. Uno siente el fuego, Parce que là, nous sommes en se emociona. En el cielo Celle-là, vamos a estar emocionados todo el día. Vale, vamos a dejar. Por eso necesitamos un cuerpo laissons les gens que encore. no se va a cansar. Aleluya. Amén, hermano. A su nombre. A su nombre. Mi esposa está preocupada. Madame, on peut occuper. No, Non, porque mandaste. parce que Ahí me pidió que lo please. faites attention avec nous, s'il vous plaît. Aleluya. Porque ayer todo el día estaba en casa así. Parce que hier, pendant tout, je voulais me dessus comme ça. Gloria a Me Dios. dice cuidar, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta noche no, aleluya. En esta noche no, aleluya. En esta noche no, aleluya. Cristo vive. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Et puis Philippe, il a fait ça, et là, No, el siguiente día, la demain, Jesús quiso ir a Galilea Jésus fait l'idée d'aller dans la ville, dans le pays Galilée, y halló a Felipe. les jeunes Philippe sur là. ¿Y qué le dijo? Qui ça veut dire? Sígueme. Suive-moi. Y Felipe era de Bethsaida, Philippe, tout le monde dans la ville de la Saïda. ciudad de Andrés y Pedro. Côté André a Pierre et Pierre. Felipe le siguió inmediatamente. Philippe suivait immédiatement. Alabanza a Jesús. ¿Qué espera usted para seguir a Jesús? Qui ça va faire Jésus? Alabado Dios. ¿Cómo más Jesús tiene que llamar? Comment quand Jésus va venir? ¿Cuántas veces más? Combien de fois encore? Él dijo, Felipe, sígueme. Philippe, suive-moi.
le siguió inmediatamente. Immédiatement, il suit. Felipe halló a Nataniel Philippe, au côté de Nathanaël, y le dijo, il dit, hemos hallado a aquel que le escribió Moisés en la ley. nous jouons moun Moïse te parler dans la loi, moun prophète. Así como los profetas, Moun prophète te parler de lui-même là. a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jésus, moun la ville de Nazareth, petit garçon Joseph là. Alabanza del Señor. Encontró el camino, Il a côté chemin, encontró a Dios, il a côté à bon Dieu, encontró a Jesús, il a côté à Jésus. la simiente de Eva, Semence Ève, la simiente prometida. semence de promesse là. Nataniel dijo, Nathanaël dit, de Nazaret puede salir algo bueno. qui m'a parlé qu'à sortir dans Nazareth, No le creyó il va trouver a Felipe. Philippe. Le dijo Felipe, Il répondit, ven y ve. Vini non, ouais. Y cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, Les gens, si vous Nathanaël a venu beaucoup de il sur lui. porque Jesús los conoce, hermanos. Parce que Jésus nous connaît. Es un verdadero israelita Mais au monde, peuple Israël, en quien no hay engaño. c'est monde, c'est un homme qui n'a pas de risque. Le dijo Nataniel, Nathanaël m'a dit, ¿de dónde me conoces? ils ont fait connaître, ouais. ¿De dónde me conoces? Dios te conoce, hermano. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu mente. Dios te conoce. El vientre de tu madre. Dios te conoció. Respondió Jesús y le dijo, Jésus répondit, antes que Felipe te llamara, avant que tu te relèves là, cuando estabas debajo de la higuera, moi, tu vois, on est à ma pied fixe. te vi. Moi, tu vois, Yo te vi. moi, tu vois, Yo puse mis ojos sobre moi, usted. tu mets des gens Yo te vi. moi, tu vois, Antes que la venía llegar a usted. moi, tu es non, même. Yo ya te vi. Moi, tu es non, déjà. Yo vi lo que yo puedo hacer contigo. Ouais, ça va faire avec. Y respondieron a Daniel y le dijo, Il est sur Nathanaël, il dit, Rabbi, mais, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. c'est moi, père d'Israël. Respondió Jesús y le dijo, Jésus répondit, ¿por qué te dije? parce que moi, je dis, Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? moi, tu vois, en bas, puis il faut peut-être ça, ou ouais. Cosas mayores que estas verás. Il y a plus de passer ça. Y le dijo, Après ça, il dit, de cierto os digo, ça va dire là, c'est vrai, oui. de aquí adelante Now, veréis el cielo abierto c'est là l'ouvrir. y a los ángeles de Dios que suben y descienden Avec ça, mon Dieu, qui a monté des âmes sur le monde, il va del hombre. sur la chair. Alabanza del Señor. La palabra de Dios es poderosa. Parole de Dieu. Podemos estar en pie esta À nous noche lever, camper, à soi. y alaba a tu Dios. Et nous élevons Dieu. Y adora a tu Dios. À nous levons Dieu. La palabra es La parole là, c'est la vie. La palabra es La eficaz. parole là est efficace. Recibe la palabra en esta Ne noche. suivons pas par la soi. La palabra que se ha hecho carne. La parole qui Gloria, que es Jesús, aleluya. est Jésus. Adora a Dios en esta À nous noche. levons sur la sphère. Adora su nombre, À nous aleluya. Alabanza a Jesús. Y adoramos a Jesús. Aleluya. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi
hablaron de Cristo. Me hablaron del Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre. Gracias. Que abriste mis ojos para acercarte mi corazón. Tantos que han escuchado tu palabra y no saben cómo abrir su corazón. Gracias que permitiste a mí abrir mi corazón para que tú puedas vivir en mi vida. Gracias. No puedo vivir sin ti, papá. No quiero vivir sin ti, oh Dios. Gracias por tu sangre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias que me salvaste. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de esas hermanos. Bendice tu pueblo. Bendice tu iglesia. Bendice a cada uno, Dios. Declaro cada uno bendecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro bendecido. Declaro paz en este pueblo. Declaro bendición y prosperidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y a su nombre. Dios es bueno. Amén. Podemos seguir hasta la mañana. Amén. Qué precioso es cuando Dios nos visita. Amén. Precioso es Dios. Amén. Desde Hermana Mercedes con nosotros. Alabado. Hermana Mercedes. A su nombre. Gracias, Señor. No eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.